Dragi i uvaženi publikume, danas malo drugačiji uvod u vlog od onoga što ste inače navikli. Ja sam Mustafa iz rafting kluba Rapid. Dok gledate ove kadrove putovanja prema Cetini, u gradu Omišu, na naše takmičenje konačno za koje smo se dugo pripremali, samo da vas napomenem da nam je plan bio da ja odem dan ranije u Dubrovnik na neki poslovni sastanak, a da će ekipa rano u petak ujutro 29. marta krenuti za Omiš, ali to se malo promijenilo, tako da su oni krenuli dosta kasnije, kao što ćete vidjeti na klipu koji slijedi. I Mukiju ništa nismo snimali, red kad mu kažemo što nismo, opravdano će biti. Opravdano, naravno da je opravdano, zato što smo spavali. Bilo bi se snimljeno da je odmah na vrijeme krenuo. Jeste. Što sam jednom Ahmu spomenio? Evo, Ahmed je već počeo provoditi neko nasilje, nemojte to tako, molim vas, posnijemo Ramazan je. Ušaj. A evo Zisi će sad nastaviti dalje pa što snimamo. Može se straju korak raditi za kombija. Ja. To potno slažem za sve. Kako ono započne Muki vlogom, kaže cijenjeni publikume, jel? Pozdravljam. Pa ništa, cijenjeni publikume, mi se nalazimo nedaleko od Livna. Sad je tačno nekih 6 sati, imamo još 16 minuta do iftara. Napravili smo neku kraću pauzu u Livnu za neke sitnice u prodavnici, evo nastavljamo sad naš put dalje, jel? Tako da, evo ne znam, ima li još neko nešto za reći? Dok je naš predsjednik u apartmanu fino sjedi i čeka nas da se pojavimo, a mi njemu rado se radujemo. Ja vidim lokal, Tu nam je šef. Moramo mi vamo. Moramo tu. Nemoj otvarat vrata, razbit ti nos. Imsu. Uzbilj se. Stigli smo, živi, zdravi. Aj, može, smotao sam. Dobar mu je friz. A osjedio je. Da, prebra, sad sjedi. Aj što samo sjedio u glavi. Ajde sjeti, dostno živi, zdravi. Pa to je meni najbitnije. Prvi utisci. Ne mogu da vjerujem. Ljudi iz tog kotla tamo peva, dolazi. Ne znaš ti avanturu. A bit će zato vlog, bit će vlog zato. Od pola 3 vidimo. Aj sjete tamo da popričam sam sam. Ništa, evo stigli živi, zdravi. Trener nas još nije nas još izgrdio, ali bit će svega, ja mislim. Šta se radi u 7 ujutro? Sprema se za pokret. 7 ujutro je drugi dan, tu smo u Omišu i idemo sada na sastanak, a potom na takmičenje. Ono što nas sleduje. Nadamo se. Dan je prelijep.
Morate pogledati kako to izgleda uživo iz našeg smještaja. Čeka nas danas sunčano vrijeme. U Bosni je kiša, koliko smo shvatili. Čak je i toplo, tako da momci mogu veslati u odijelima, a neki u šorcevima. Zavisi koliko je ko hrabar. Da vidimo da li su spremni. Jeste spremni? Uvijek, idemo Spreman. gas. Dobro, da vidimo ko ima još spreman. I'm ready. Sprema se kamerca. Ovo je rekao ravnati, razumije. Da. Oh yeah. Emso, spreman? Uvijek, rođen spreman. Evo prvo pitanje za naše mališane, ovaj put smo zauzeti sa obavezama oko takmičenja, tako da ćemo možda imati samo jedno takmičenje, ali evo ovo što vidite na snimku, recite nam, znate li koja je ovo vrsta vode? Da li je pod A rijeka, pod B jezero ili pod C more? Recite svojim roditeljima i mi nastavljamo dalje. Šta je izjava pred početak? Tako je. Da li ste spremni za... Idemo, mi smo spremni, hvala Bogu. Imamo malu situaciju gdje ne možemo baš konkurentno veslati, ali idemo mi da odveslamo spust ako bude van konkurencije. Pa bitno nam je da se uporedimo s ekipama, pa dalje ćemo se na naš status ako bude boriti na najbolje načine. Spremni smo, koji uvijek idemo dalje, idemo gas. I mene? Hajde, evo i mene malo. Ja sam. Kako se to trenira pred takmičenjem? Pa zagrijavanje tad ide malo. Pa naravno, ali to ćemo grupno odraditi dok se skupimo svi. Dosadašnji utisci. Šta Pa- očekuješ? Ova situacija nas je dovela na taj nivo da ne očekujemo nešto puno, ali ćemo dati sve od sebe. Gazit ćemo, Da se pomeri vlastite granice. naravno, da vidimo gdje smo, šta smo, koji level. Idemo ludo, idemo jako. Uvijek spreman. Pomeri granice. Vidjet ćemo danas kako će biti. Biće gusto, a potlućemo sve ispunjeno. Ajde. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Kakvi su tvoji utisci sa trke? Pa utisci su, u prvu ruku su bili poprilično utisci onako neutralni. Dosta je bilo nekih stvari koji su mogle puno bolje, ali evo učimo naravno, kao što im sad uvijek kaže, na greškama se uči, ali nakon što smo stali, malo smirili doživljaj, pogledali rezultate, možemo reći da su rezultati više nego odlični. Nama i je bio cilj ovdje da dođemo, da provjerimo koliko smo napredovali u odnosu na prošlu godinu i kad se poredimo sa ekipama koje su bile tu prošle godine, vidimo da smo im se baš dobro približili, čak možda više nego očekivano, uzeći u obzir da evo danas zadnji je dan Ramazana, 30. dan kako cijela ekipa posti, tako da poprilično nam fali vode, fali šećera, fali masti, fali svega, ali evo, duh je tu, dobro smo, vrlo smo zadovoljni na kraju kako je sve ispalo, radujemo se dalje, sad slijedi nakon ovoga sprint, pa ako Bog da onda RX, ako isto budemo mogli učestvovati,
i onda ćemo malo snimiti to kako se odlazimo kući ako Bog da i radujemo se sutra Bajramu, ali sve u svemu fantastično. Jeste zadovoljan sa atmosferom unutar ekipe, kako je funkcionisao taj timski rad? Ekipa je kao i obično vrlo dobra. Mi imamo ustabiljene te principe koji se držimo i evo kad dođu turbulentna vremena, kad dođu neki izazovi, onda je lako se vratiti na te principe. Tako da i to je stvarno na vrhunskom nivou, zajedništvo je na vrhunskom nivou, zezancija je uvijek tu, smijeh je tu, ozbiljan rad, ozbiljan trud. Tako da možemo samo reći da smo vrlo zahvalni Bogu što smo ovdje, zahvalni smo domaćinima koji su nas pustili, zahvalni smo svim učesnicima, tako da sve desetke. Što se tiče vode i ovih atmosferskih uslova koje ste imali, da li ste sa tim zadovoljni, da li je sve bilo odgovarajuće, obzirom da je Cetina nadošla u zadnjih koliko sati? Jeste, nadošla je dosta, odnosno na prošlu godinu, kažem, opet bilo je dosta dinamičnije, ali evo, kao što vidite, sunce, vrijeme je savršeno, nije moglo bolje, evo, kupimo vitamin D. Jučer je, kao što ste vidjeli možda na klipu, bila kiša, poprilično tmurno vrijeme, ali evo danas nam je sve osunčano, tako da u tom tonu nastavljamo dalje kako će. Super, pratimo vaše rezultate dalje i želim vam puno sreće. Hvala, vidimo se. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was... Ajmo Rapid, ajmo! Gas, 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 gas! Game up, change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Koja ste postavili kad se govori o ovom sprintu? Odlično, opet kažem, ne možemo govoriti baš o nekim očekivanjima jer ih realno nije ni bilo. Bio nam je samo cilj da nastupimo i da se poredimo u odnosu na prošlu godinu kakvi smo. Možemo opet konstatovati dobar napredak, ostvarili smo vrlo dobru poziciju za RX head to head, tako da sa 4. mjesta idemo sa 8. ekipom, tako da to u suštini trebalo biti neka prednost, pa vidjet ćemo kako će dalje. Atmosfera. Ide sad RX sa 8. plasiranom ekipom, tako da onda ako prođemo ide četvrtfinale, to jest polufinale, pa onda finale 1 i finale 2. Tako da u svakom slučaju mi smo zadovoljni ovim do sad. Imali smo jednu malu grešku, kažem, otišli smo puno lijevo, u kontratok, moglo je biti opet puno bolje, ali sinhronizacija je bila na nivou. Sad, Zizija posebno treba pohvaliti, stvarno je ovaj put baš vrhunski odradio posao, tako da to je to. Nećemo puno pričati, poprilično smo suhi, opet kažem, suha su usta, ali idemo dalje. Idemo da djela govore, a da malo manje priča. Koliko je zadovoljan sad ovim sprintom? Je li ovo bilo sa sprint? Jeste. Pa sad smo imali jedan sprint, poprilično smo zadovoljni. Imali smo jednu greškicu iz koje smo naučili nešto što ne treba uraditi, ali nema veze. S obzirom na ovaj ostali rezultat, mislim da je ovo sasvim dovoljno, ali naravno uvijek se može bolje. Imamo neke ciljeve koje ćemo stvarati i greške koje trebamo izbaciti, koje ćemo popraviti. Koliko je zadovoljan timskim radom? Pa zadovoljan sam prilično baš, jer osjeti se taj timski duh i kako svako želi da idemo naprijed. I mislim, evo još imamo ovdje RX odrad, pa vidjet ćemo kako će biti. Eto, sljedećeg javljanja pa ćemo vidjeti. Super, želim vam puno sreće. Hvala.
Ništa, draga moja publiko, evo došli smo do kraja ovog našeg kratkog vloga. Sad je trenutno 8:30, mi smo tu svratili u Bugojno da se iftarimo. Prekinuli smo post u vozilu, tako da smo čekali prvu pogodnu priliku da negdje stanemo. U suštini ovo kako je danas prošao dan je zaista jedna jako lijepa uspomena, prije svega. Obzirom na to da smo upoznali dosta nekih novih osoba, ljudi s kojima možemo nekad buduće trenirati. Evo, ekipa je bila tu iz Bihaća, pa onda tu je ekipa sa Cetine i još od neka Raja usput. Pored toga, evo mi kao tim smo se nekako malo bolje povezali i mogu reći da svako putovanje doprinosi tome da se bolje upoznamo i da uvodimo neke slabosti, odnosno da na tome možemo svaki put sve više i više raditi. Ono što mi je nekako najviše drago je da smo zaista savršen tim, ide auto by the way, savršen smo tim zaista i mislim da funkcionišemo zaista izvanredno. Po pitanju, dakle, sami tehnike veslanja, slušamo jedni druge, pratimo jedni druge, gledamo šta radimo i mislim da je zapravo u tim stvarima ključ. Ovdje je pointa biti timski igrač i rad za korist čitavog, dakle, tima, zajednice. Evo ovdje sad iza mene su momci, idemo sad sa njima popričati da vidimo šta oni misle. Evo pitat ću evo Mustafa samo još jednom, pošto je ovo odjavna neka riječ. Slažem se sve što Imran rekao, bilo nam je prelijepo, evo, mislim, vjerujem da je to rekao, ne znam. Tako je, da je bio izražen naš timski duh i da smo ispunili očekivanja. Tako je, to je to sve za ovaj put. Da. Sad idemo to montirati. Nažalost, ovaj put nismo ništa za Malšane pripremili, jel da? Pa nismo nikakvo pitanje, ali bit će drugi put. Idući put. Ili ćemo baciti nešto onako ono. Da, može i to. Evo, ne znam, ima neko od ekipe, svakako volio pohvaliti ovaj put našeg vozača, on je zaista ovaj put izmanevrisao sa volanom izvanredno. To nismo snimili, ali do duše, ako bude htio trener staviti reakciju prvu nakon ine situacije, bit će vrlo zanimljivo. Tako da, hvala Emsadu, evo, tu su. Hvala što nas pratite, subscribe-ajte se na naš kanal. Idemo jako, subscribe-ajte se, supra.com, isto posjetimo. Evo, ovo me samo kiša na pamet. Ljudi, vidimo se, hvala vam na gledanju i do sljedećeg viđenja.